السلام علیکم دوستو. وعلیکم السلام. یا جواب دو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دوستو نواں سال شروع تھیندا پے. اساڈی کوشش یہ ہے کہ جڑے چہرے 2024 دے وچ پرانے تھی گئے 2025 0 میٹر تھی گئے. تے جی ہاں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. یہ تا پے بھی نویں سال کے ساتھ ان والی لاتی تے رکھ چکے ہیں. اچھا جی جی جیوے سنگت السلام علیکم. بہت بڑا سلام تھی گیا سارے دوستوں کو نواں سال مبارک. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا کہ اللہ پاک تو کو میں کو سارے کو اپنے مان وچ رکھے. ڈھیر سارے دعا اسا سارے دوست سنگت مل تو کو نے بیٹھ رہے تو سارے آج بھی تے ہمیشہ دعا میں یاد رکھو. اور میری خوش نصیبی ہے کہ ای ٹائم اسا مقبول گارڈن مارکیٹ میرے دان دوتے ایک بہت ہی پیارا خوبصورت کیوٹ شونو من ڈاکٹر عمران فرد صاحب سارے درمیان موجود ہیں جنہیں کہ ماشاءاللہ نعت خوان ہیں اور نعت وہ شاعر ہیں اور اچھا خوبصورت لکھ دیں جوڑا گیت بھی. تے نال ہی بھائی سکلین لال حسن فون بھائی سکلین کو دکھا دو یار کریم لائی بیٹھا ہے ٹھیک ہے نا. اچھا جی نال ہی جناب خضر لائٹنگ ماشاءاللہ جانا پہچانا بھائی صدر بھٹی صاحب. افلان سو ذرا آپ دو موو کرو تو ایویں جی افلان بھائی مقبول گارڈن مارکی دی آن بادشاہ تے چنٹو دیا چنٹو سمی تے پیچھے کون کھڑا ہے علی ہیں علی علی دیا یار علی اے ہیڈنگ پہ مقبول مارکی دے اساں ساری سنگت نے موجود ہوتے مقبول مارکی ہوتے اساں سنگت آج دے نویں سال دے ابتدا تے شروعات کرنے سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تے اساں موئی ادب نال گزارش پہ سن ڈاکٹر عمران فرد صاحب کو کہ ایکتا توقع بھی تے ساری سنگت کو 2025 مبارک. تے اللہ پاک تعالی اور ساری سنگت جو اتنا موجود ہے یا جیڑی دے دی پی ہے سارے دے عمر رزق تے مال اللہ پاک برکت دے تے پیاری دی نعت سناؤ چا تاکہ اس سال ببرکت تھی. دوستو نواں سال تے نویں گال واہ واہ ولا نویں سال دی ابتدا دے وچ جڑے خالق کائنات سارے تے فضل عظیم کیتے سبحان اللہ سب مسلمانوں دے گھر پیدا کیتے تے جیڑی ہستی دے پاگوں اساں کوئی فخر ہے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اساں شکرانے دے طور تے خالق دے شکرانے دے طور تے رات دے چاند شیر پڑھتے ہیں سبحان اللہ اور ابتدا بہتر تھی بنے این واسطے ساتھ مل کر درود شریف پڑھو. صلی اللہ محمد ما صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک محمد ما بارک علی مولا علی ابراہیم. کملی والے دی شان پڑھدا واہ ایویں لگدا جو میں قرآن پڑھدا. کملی والے دی شان پڑھدا ایویں لگدا جو میں قرآن پڑھدا. ایویں لگدا جو میں قرآن پڑھدا. گر طلب ہے رب دیاں رحمتاں دی ول ساسا نال درود پڑھو پڑھو پاک درود نماز والا جو ازل تو ہے موجود پڑھو. ایک قسم دے بادیں پڑھ دے رہو ایدہ فیض ہے لا محدود پڑھو. او میں پڑھی دا فریحت نال میرے خود حکم دے دے معبود پڑھو. جیدہ نا چین دل کو سکھ مل دے دل آدھے دا شان لکھا او جیدے بولن وچی خود رب بولے فرمان سیدہ قرآن لکھا. تے میزبان ہے فرحت رب جیدہ چانے آمنہ دا مہمان
वाह 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 चानिया मुनादा मेहमान सुभान अल्लाह लिखा सुभान अल्लाह कमली वाले दी शान पढ़दा इवें लगदा जो मैं कुरान पढ़दा इवें लगदा जो मैं कुरान पढ़दा खुश नसीबे जो दरूद पढ़दा है खुश नसीबे जो दरूद पढ़दा है शान देखो जो माबूद पढ़दा है शान देखो जो माबूद पढ़दा है नाल अपने रब रलाया है मन के रब दा एहसान पढ़दा कमली वाले दी शान पढ़दा इवें लगदा जो मैं कुरान पढ़दा इवें लगदा जो मैं कुरान पढ़दा वारा फाना ला का जिक्र के वारा फाना ला का जिक्र के शान आला बाला है बेशक जिक्र सोहने दा बहु बुलंद है विच कुरान दे बयान पढ़दा कमली वाले दी शान पढ़दा इवें लगदा जो मैं कुरान पढ़दा इवें लगदा जो मैं कुरान पढ़दा कमली वाले दी शान पढ़दा इवें लगदा जो मैं कुरान पढ़दा आप इमामिल पीछे मुक्तदी गल वाह 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 सुभान अल्लाह सोनी जई हिक गाल मुबारक सोहने मुस्तफा दी आना खातमुल नबीन ला नबी आबादी आप इमामिल पीछे मुक्तदी सारे नबी कुल नबिया तू रब वधाए कुल नबिया तू रब वधाए शान जैदा जी शान पढ़दा कुल नबिया तू रब वधाए शान जैदा जी शान पढ़दा बाद रब दे सये बरतर मैंने मदनी पाक दे दारी एक दसते सुल्तान जमन दे झुकवे दिल ओ लहिरा दे होश नवाबियां दे किस मैं वालड़े मुकवे इधे नूरी नूर तजले तू शाहबाज पखी उक चुक में दिल इंदी काली कमली विच दिल कश बदकार ते मुजरिम लुक में आप इमाम बाद रब दे सही बरतर कोई नहीं थी मदनी बराबर बाद रब दे सही बरतर कोई नहीं थी मदनी बराबर गाल मुकदी बन के फरगत गाल मुकदी बन के फरगत जाए वेले भी मैं अजान पढ़दा कमली वाले दी शान पढ़दा इवें लगदा जो मैं कुरान पढ़दा इवें लगदा जो मैं कुरान पढ़दा कमली वाले दी शान पढ़दा इवें लगदा जो मैं कुरान पढ़दा माशाअल्लाह
جی ویسے سارے دوستوں کو بہت برا السلام علیکم. جی کہ میں پہلے تو گزارش کرنا پہ کہ یقیناً میری طرف ڈھیر ساری خوش نصیب ہے کہ مطلب ساری سنگت مقبول گارڈن مارکیٹ میرج لان بکر روڈ سارے دوست بیٹھے سے تو اصا نویں سال تاکہ برکت تھی وجے تو ڈاکٹر محمد عمران فرحت صاحب ہونا کو ناد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے بیٹھے سے تو دوستو اصل سارے جتنے بھی سنگت بیٹھے سے تسا سارے کے دعا کرو کہ اللہ پاک تعالی رزق کی مال عمر برکت دے اور تسا سارے دوستوں کو گزارش ہے کہ سارے بھی ضرور دعا کرے سو کہ اللہ پاک میرے اصل سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرماوے. اللہ پاک صاحب کو صراط المستقیم میں چلنے کی توفیق عطا فرماوے اور دعا ضرور دے سو کہ اللہ پاک جتنے بھی سنگت اتنا موجود ہے سارے دوستوں کے میں خاص رحمت نازل فرماوے رزق کی عمر مال برکت دے. اچھا ہاں